Pemirsa angin barat ring penguntat Desember nelintang ngawinang para bendega nenten mencar. Sinarengan ring alikan sasih sane sampun mencikang, rauh mangkin bendega sampun sayaga untuk mewali mencar ke segara. Salami 16 rahina, bendege ring pasih ye gangga nenten mencar. Sangkaning pengrauh, sasih kaon sekadi angin barat niwah ombak ageng sane katar kayang kantos kalih meter ring samian posisi. Nanging reta pangan mangkin kahanyanane sampun sayan becek sane ngawinang para bendege metaketaki mewali mencar ke segara. Ketua nelayan dan memuti ya gang getabanan kadek witeng wedarang yening pai ketandane sampun ya gang kapal angin mencar. Salamin enten mencar para bendege nangginging galahinipun antuk macikang piranti turma pupul sarang sawitra ring warung gernah irike. Wita ngawawahang berita pangan mangkin sase sampun mecikang pai ketandane sampun ngawit mecikang kapal sahe samian piranti angin mencar sekadi jaring luah bubu. Wita ngaptiang kahanan ombak persida mewali becek mangde bendege sida mewali mencar. Napi malih pengarsan krama majeng ulam sampun sayan ageng. Ya diastun sampun ngawit mencar nanging para bendege kantun rajak nyelahin gatres saking Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Puspawati Bali Pos Nguningayang.